Moses Murimi arari nake akiaria mucemanio ri wa gutariria arimi a majani itinga ria Mungania tabarira cia thigwa na mbere iria twarithitwo maturani ni kigena gia Fairtrade mwenari wa Kĩonjokoma gĩcigo ria bunge kia Runyenje muikariri giti wa ruvunge rwa Fairtrade bururi Bernard Njoroge atuika wa kunyita mbaru ikinya ria thirikari ria kurugamia watho uria urarigagiria wendia wa majani wa imwe kwa imwe thokori cia nja wa bururi. Njoroge agwete watho ucio uria wakathikirwo mwaka wa 2021 ni utungitie sekta yo athari ya makiria mabilioni 50 na kunyivia maciaro kana premium iria ciumanaga na wendia wa majani cia gutwarithia uthii na mbere miena ira kuragia majani. Thirikari ngatho tondu ni itikiritie ru macani no mendio direct na ru wira uria Fairtrade iraruta hamwe na matinga ma macani ni kuona uria mekunyitanira hamwe mathie kuri aguri cia macani na mamere riu macani mao no mahote kumona direct na magina confidence. Atuika wa kuria matinga ma majani guceria thoko cia majani mao niguo kugia mbeca makiria miario iria ragwatwo mbaru ni Alfred Murithi muikariri giti wa tabarira cia Fairtrade itinga riri uria ugite ni maririte mitaratara iria gutigira maciaro maria maumanaga na wendia wa majani ni mongerereka kuma milioni 10 nginya milioni 50 rungu rwa mwaka umwe. Maundu manyu maria turenda ku make sure ni matethia murimi wetu direct na ni tondu turamenya murimi wetu akinarimaga majani mathina mambia ni mengi na no ende kugambia nyinga ingi niguo kunyanithiria mworoto ucio muikariri giti wa itinga ria Mungania Mwenjenjeru auga arimi maina itemi ria kurima majani mengi na makirathi niguo kunyanithiria ikiro cia kirathi kia wagiririku wa majani kiria kiendagwo ni aguri. Tunyite premium ino cia Fairtrade twina jukumu nene muno twitatongoria twitarimi mbere no angeia tukethe majani mega tondu thoko ya majani ni very competitive na andu aria certified na Fairtrade ni engi tutwenga ni tondu thirikari ni rendikithia gotua gicunji kia 5 kwi mbeca ciumanaga na wendia wa maciaro marimi makaria ungani wa mawoni ukurugikwo kwi arimi no kinyaniru maturari mbere ya kurutithia watho ucio wira. Taxation tinjoku lakini wendi wetu ni arimi yetu maucicio wetu uguo chairman yauga na makiria uguo taxation yo tone wira uria raruta turauga public participation ndigekwe tukui iguru peke yake ikwengia kunthi ku to the bottom, the very bottom people na ni arimi. Vanduri Vakameme TV ni gicigo ria bunge kia Runyenje kaunti ya Embu ni Ebita Dennis Fundi. from 1st February